9 na. Oras na para sa gitik-gitik o pasiaw ni Lando Bisaya. Lando Bisaya. Makalingaw o makapawala ang problema. O sa pangiluang gihula. Tune in na sa Marino News FM 106.7. Sisid na. Ay! Yeah! O, di ba? Malipad yung tugadyo, no? Di ba? Hello! O, madyong buntag ka na tong tanan. Buenos dias. Assalamualaikum kanyo katan. Wow, wow, wow. Happy Monday morning. O, nagyaw-yaw pa ng uban, o. O, ang hard working, nagyaw-yaw. Kapoy na po. Oh, correct. Ano sa kinabayog? Siyempre, God bless and mabuhay. Zamboanga State College of Marine Sciences and Technology. Wow. Enjoy na po. Happy morning. Smile lang, George. Maupay na aga. Siyempre sa atong mga teaching and non-teaching personnel. Sa mga State College of Marine Sciences and Technology. O siyempre, ang atong mga pinalanggang estudyante nga busy karon, no, di ba? Siyempre, kay opening na po sa among ZSMST Palaro 2024. Wow! Sa among ZSMST Ball 2024 Sport and Socio-Cultural Festival. Wow! Among tema ni is Waves of Unity for Victory. Mga pinagpapayag to unite. Wow! Siyempre, may buntag. Zamboanga City, Zamboanga, Peninsula, Luzon, Visayas, ug Mindanao. Wow! Happy lang, Judo. Pwede paspas lang. Nag-live ko sa akong FB sa Lando Bisaya. O, diba? Salamat sa kaayo. Siyempre, labyog, migo. Nung si Jerry Garcia. Merry Christmas, migo. Si Jackie Monarden Tidal. Hello. Si Doc Samuel Romero. Diba? Shoutout po din na. Alam na, sa December. Wow, correct, Sa December, pitapot ang alumni homecoming diri sa GSMST. Wow. Dali na kayong panahon, no? Unta ko na'y Domingo. Naapoy Doming Stop, no? Nasa kayo na, para maglunong ba? O, di ba ka? Domingo. Naapoy Doming Stop. Kulbaan. Kaklaroan, no? Di ba, Domingo. Siyempre, Domingo. Dali na kayo. Malunis na yun, no? Di ba, Doming Stop. Wala dugay kang lunes. O, di ba? Kinabuhi, di ba? Ang bilis talaga ng panahon. Di ba? Di ba? Ang bilis talaga ng panahon. Malapit na, 36 days na lang. What? PASKO, no! Bird machine. Di ba? Ang bilis talaga ng panahon. Noon, kinikilig ka. Ngayon, nirarayuma ka na. Bala na, ako dyan unahon, What? Lulod pang tiguang, garaw ikalood ni mo, Mami Arjun. Very much. Ako tong yata, kay nalit man ka gatod ato, kay alas 12:30 natin kao naman ako, di naman ko mo soyop, kawa po ko'y rep, asam to, di ba? Asa man, hatag o ilabay? Pili daw, pili. Pili. Okay, mukha na bugog ko na ko'y palito na to, 12:30. Salamat kayo, Skybox Coffee. I love the way she makes me smile. Diba, early ko kayo, Hoy, salamat to kayo. Makes me smile, she makes me smirk. Yes, sir. It gives me chills, it makes me blush. Ako mga friends sa Lubisaya, ha? Ito sa Upper Julian, sa Skybox Coffee na si Mami Arjun, diba?
Akong matcha. Ay, strawberry, no? Ay, strawberry ni siya. Ay, strawberry flavor ni siya. Correct, oh. Skybox Coffee dyan sa Upper Julian. Salamat po kayo, Mami Arjen Pardo. You are so very kind to animals like us. Ay, sigpang load Mami Arjen, oh, kay Ginoo ko. Ginoo ko, makatigulang na siya, huy. Ginoo ko. Mana mga taganin ka, isayo-sayo, kaya paniod to po, mukhaon na po ko ato. Hindi ko yung magalit ako eh. Niyam mo. At 12:30 na, tapos musub-suyop ka to, paniod to ko na, hindi ka man bulirit akong lubot. Malay na konti yung di ba na? Di ba? And syempre, salamat sa Bras Batchoy. Auntie Chanda Evil Pardo, BDGMP. Wow, matcha yummy. Skybox Coffee. Ay, Upper Julian. Skybox Coffee. Mami Arjen. Smile. Hello, good morning. Championship sa December 14, Family Day sa November 24 daw sa alumni. Si Erickson Mendoza pa shout out, sir. Diba, Siyempre, good morning, buenos dias sa among UIC College President, Mr. Roderick D. Trejo. Sir, good morning, buenos mahadjong buntag. Siyempre, siya po ng Vice President for Foreign Affairs and Service. Good morning. Siyempre, good morning, may buntag. Di ba, May buntag. Siyempre sa itong Vice President for Academic Affairs. Good morning, Dr. Rizal Oriaga. Good morning, Sir Joga. Good morning, ma'am and sir. Siyempre, ang itong Vice President for Administration and Finance, Dr. Alvin C. Reyes. Good morning, sir. Merry Christmas in advance. Sir Alvin, kanang wallet lang ang leader ako, sir, ha? Kanataas-taas nga kuhan, sir. Kanang kubay. Hoy, joke lang, sir. Sir Alvin, kinigo si Pantay dyan yung Pantay ka, tol. Siyempre, good morning. Good morning, Dr. Rupa Mendez, ang atong Vice President for Research Innovation Extension. Good morning, Ma'am Ropa. Siyempre, ang atong pinaka-upat, ang atong upat nga din, Ginoo ko, ay 5 di ayo, di ba? Busy na kayo sila karon. Siyempre, ang Dean sa College of Maritime Education, si Ma'am Marnit Apit. Good morning. Good morning. Siyempre, good morning, Captain Lorente. Good morning. Edmond Lorente sa Salon. Happy morning. And to all the faculty and staff of College of Maritime Education. Wow, good morning. Siyempre, good morning, may buntag sa College of Management and Technology. Good morning, Dr. Alma Frida Labos. Siyempre, ang iyang mga faculty and staff. Wow. Yan, siyempre, good morning, Dr. Robertito, ang Dean sa College of Fisheries and Marine Sciences and the faculty and staff. Good morning. Siyempre, ang atong Dean sa College of Education and Liberal Arts, Dr. Arman Lee. Good morning. Atong mga wow. Dito, Sally, Ma'am Fernan, Ma'am Larmino, Ma'am Toribio, si Ma'am Ando, wow. Happy morning. Si Abigail Santos, good morning, happy morning lang. Dr. Sally, good morning. Siyempre, Ivy Puada, happy morning lang. Ma'am Timplansya, kami po ang host sa among CSM Festival, Palaro 2024 po, ang College of Education and Liberal Arts. Wow. Siyempre, ang mga TESO officers, diba? Ernie Morales, Rick Ignacio, wow, happy morning ka na to, mga Johnny Amora, Lantaya, happy morning ka na to, Ma'am Bukoy, Ma'am Ja, happy morning, diba, wow, tungutol na to makaliwat, Siyempre, good morning, Mr. Regan Sitoy, diba, Mr. Sitoy, ang atong head sa Student Admission and Scholarship Office. Wow, good morning, my friend. Siyempre, si Eric Mendoza, happy morning. Si Calvin Rojas, auditor, happy morning. Siyempre, yung assistant niya si Mr. Robani Cago. Siya pa napagod si Mr. Absato, good morning.
Good morning, Miss Maribel Berban. Good morning, Ma'am Peng, atong Director sa Public Information and Communication Office. O yung mga anak. Yung kasi sana si Mr. Wilson Benetes. Wow. Napo diri, oh. Nadiri, sir. Grabe kay, sir. Oh. Perming kulang sa tulog. Pero saktos problema. Okay na ba ni, sir? Kuwang sa tulog. Kuwang daw sa tulog, 'di ba? Ay. Di ba mo sa trabante god, di ba? Trabaho gamay. Paway dako. Easy. Naawa din ito, di ba? Sir Lando. Asa naman ang kamahal sa gasolina. Kung ang imong atuan makawalag problema. Bongga. Di ba? Happy lang doon. Hello, good morning, my puta Tomas. Okay, mga taxi drivers, happy Monday ka itong tananing at lang. Kuling nagapalabal, no? At mga soking mga karinderya. Siyempre, wow, si Yeng Tobo, hello, Gayeng, happy morning. O ang mga sipag before, di ba? Mga alumni, di ba, sa College Performing Arts Group. Wow. Siyempre, good morning, may buntag. Diya sa XYZ Food Hub. Diya sa Purokdos, good morning. Diya sa may barangay sa Happy morning ka na ito. Ingat ka na. Wow! Ang Edwin Pepangco and Annabel Pepangco, happy morning. Diya sa Sherwood Sambul, happy morning. Yung mga anak, o siyempre, mamili sa Lapinya. Sir Mario, JM, and Jim, happy morning ka na ito. Ingat ang Lumabok family. Kalamin always na sa highway, long way. Diya sa Madakla, Lobigat Highway. Happy morning atong mga soke. Wow. Siyempre, good morning mga soke sa Isabela, Brazil. Isabela, Basilan City. Kanong Brazilian. Joke lang. Joke lang. Siyempre, labi na nga tumasok sa lamitan mga sa Chinchin. Diya sa Talclara, mga Palumpon family, si Krisa Anderson, yung mga anak, o siyempre si Beautiful Hana sa Talclara, lamitan. Diya sa Maray Paluno, sa Isabela City, wagod mag-idag, bitay po ng radyo. Dako kayong sandbox na nila, wow. Kuya Royal Molihon, Ron Crosselba, at Titik Paisal, enyo magkunsog ninyo diya, happy morning. Mga Tarusa family, o si Earl Dominic Tarusa, ang akong baby love. Ang tawag ng damdamin. Ang mabuhay nang wala ka ay hindi sapat dahil kailangan kong ay nindot ka ng kata. Mabuang ko ba yun? Ang nag-iisang ikaw. Meron ka 10,000. Ang kubayot, nag-iisang ikaw. Nag-iisang ikaw lagay, pero send too many. Hello, good morning, Sir Lando Visayas. Hello, Teresa Villa Santa Maria from Tubo family. Di ba? Di ba? Di ba? Okay, kana daw ang mangayo daw og tubo, tubero, di ba? What? Sa basura, basurero, di ba? Ana sige na po, di ba? Mangayo, mga kuan, ana dyan na, di ba? Listen ba yung tubo? Di ba? Kanang mga standby sa kanto. Unsa man ako kanang tigayo og tubo, tubero, di ba? Tiko ag basura, basurero. Di ba? Daka lang sa kanto, unsa man? Standby. Lagi mo kunauna. Wala man sa kanto, standby na. Tama itakam sa problema ko. Dahil ka mo kunauna, pag sa kanto gani, kaya na tagtubo, tubero, di ba ha? Takala mo. Huwag ka lang mag-standby sa kanto. Huwag ka lang nasa kanto, standby.
Dili na mao ka na inyong ginauna. Very Kamo, much. bantay lang jud mo, hingara mo ha. Tapoy naman ako. Tamo na ko yung stress ko. Og siyempre, si Jessica Kihola. Good morning, sir. Good morning. Si JV pa shout out, sir. And good morning, sir. Ingon si JV. Wow. Yay, very proud kayo may mga sipag sa muang very own choreographer, Sir Lando. Oh, ganahan jog ko mo perform ka, sir. Walay kupas. Ay, salamat. Oh, nakay madawat nga. Salamat kaayo. Oh, mayo-ayo, God bless. Oh, di ba mga mo na yung the greatest mga performers na nila si di ba? Oh, kana si Gaying, si Negra, si Negra. Kisa na mo ang Napoy nag-text rin. Sir Lando. What? Sir Lando, murag sakto na siguro na akong edad, sir. Kapoy naman ipadayon. Ayoko. Kalain ba niya ako? Sakto na siguro ni Sir Lando akong edad. Kapoy na dyan ipadayon. Pagulat ka kay kung i-text si Lord. Napo diri mabitar ka. Mao na siyang nay mga tao nga na kanang dalagang guwang ano man. What? Kay nakita siguro ni Lord nga you are a strong, independent woman. Diba? Wow, social, no? You're a strong, independent woman. Mao nang himuon ka ni Lord na dalagang guwang. Ay, feeling good. Hindi ko ni mabato. Wow, si Jilen Balusi, good morning. Adrian Arquisa, wow. Hoy, Loy, kumusta naman ka? Di ba, akong Gcash ha, 0935-907-1856. Mga pinagkuha, di ba? Hello, good morning. Wow, Tomas, happy to kayo. Si Chrissy, happy morning, my friend. From Dine, si Rodel Hakosalim, good morning, friends. Precious and Kenneth, happy morning, di ba? Siyempre, good morning, diyan sa GN, dito rin by Casto, good morning. Sir Paul and Ma'am Del Castro, good morning, happy morning, advance Merry Christmas. Kaya may nabukay si Chicon and siyempre and your family po, sa Magundong, Jumalin, Papacino, Bibicino, si Dencio, si Jake, wow, si Long, si Kay Longers, at ano ba, Mr. Kat, happy morning ka na ito, ingat lang, wow, grabe juga kayo, ingat. GMG Touring by Castro, wow, happy morning, salamat po kayo. Check connected by. Siyempre, good morning, si John Mel Oyabal. Good morning, Sir Lando. Mamauta, prito, itlog, o bulad. Lang ang pulutan, sudan. Very good kayo. God bless, more power, di ba? Si John Mel Oyabal, di ba? Balion, labayo dito yung pulutan. Kagklaro ka. Ako galing makalagot nga akong usbon ko nga ako nga social kanig balion kay Rolando Odnalor. Wow, Odnalor. Odnalor o Dalbud. Ay, siyempre, good morning. Sa Elom Zapatos, good morning. Elom Zapatos, good morning. Good morning. That is on your voice. Happy morning. Tanong sa akin ng Gasita. Happy morning. Ilang na ako mga sugay sa salamat. Salamat ko kayo sa Friends Legion Fast Food.
O wato kaabot sa lechon gapon ginuko mga ginuko na si Ate Faith, o diba? Si Rene, si Henry, si Fatima. O siyempre si Marvin, the handsome. O si Master Chopper Ronel. Happy morning ka to sa French lechon, tilawi lang, diba? O diba? O pag kanino to kayo, ingat-ingat lang dyan. Sabay mo kalimutan kayo. Kanisa is wala may magkuha sa among Marino, ha? I-replay ni siya sa among page, o diba? O siyempre sa YouTube channel, o diba? O kayo sa'y manggod mag-ano misa kuha na mong page, di ba mo kuha na kayo walay signal, walay kuhan, walay diba? Anak lang jud. So ang among text line para mag-greet ninyo ang inyong mga minats kalaboy ang 0975-0723036. Wow. Hello, Sir Lando Bisaya. Pahay kay Jeka, Negra, Jimlan, Janice, Joseph, Jolie, and Joliet. Wow, happy morning. Pa-shout out. Sirin na ako, ipakwan din ha, Pasibya ha. Okay, si Pasibya, kisay nakaila ha. So, lost and found po. Nahay diri, iyang, murag ATM niya sa BPI. O ang iyang driver's license. Hello. Taga-tituan, kinsa ni siya, si Francis Ignacio Duran, di ba? So, lost and found, narali sa Marino News FM, kuha lang diri ha. So, na yung driver's license, o ang iyang BPI, debit, di ba? So, thank you. Kisa po yung nagkaila diya sa Barangay Tituan ni Francis Ignacio Duran, di ba? Uy, wala man. Wala may payout atong Saturday. What? Wala man. Asa baka ano siya o baka sulod lang sa diri. Diba? Okay, na lang diri ha. Kuha lang diri sa Marino News FM inside po sa Zamboanga State College of Marine Sciences and Technology. O pwede po mapicture sa likod na ako diaw. O nandiya ang nindot matinaw nga dagat. O diba? O kung dili ninyo kisaon, maglubog jud na. Kung walay magkisaw, tingaw jud na. Correct, o diba? Tanindo. O di ako sa kong likod. Ha? Maligo jud ko. Diba na do? Kaya nindot jud kaayo. O napay nagyaw-yaw diri. O diba? Nasa ko diri. May ingo pa diri. Giubanti ka sa akong pag-ampo. Pero sa lain ka ni Koyog. Nagpakaula ra jud ko sa Ginoo. Ano nga, Lord, kana no so Ginoo ko do. Nga kana si kuan Lord kanang akong boyfriend lumay ko na. Kaletse sa ubang ka ni Koyo. Kaula lang siguro sa Ginoo, ampo. Basin magamit ang akong sundang. Kujawan na ba pihalakon? Umuang kumahita na doon, di ba? Hello, good morning, may buntag. Di ba, may buntag ito mga atong siyempre diya, naminaw dyan kay gabitay dyan ng radyo nila, di ba, gimingaw dyan, Siyempre, good morning. Diya sa Infinity Salon and Barbershop. Good morning. Di ba? Si Junjun, si Teddy, si Jimar, si Uncle Modi, si Uncle Richie. Good morning, Mr. Jingboy. Happy morning. O si Angel Milano. Hello, Ate Angel. Good morning. Di ba, Napoy nag-text na rin. Sir Lando. What? Sir Lando, sakit kay kong ulo. Ay, dili na, baka sakit yung ulo kay sungay na na nito. Gabi gani, gapon gani, gapon gani. Sakit akong likod gani, baka What? Baka ang pako na ni Bamos. I love it.
Abuang kumayote na sa Hog, siyempre, good morning sa mga kuyog, no, sa PE Department. Good morning sa among program advisor, Dr. Milosyok. Siyempre, ang among head sa sports and cultural. Si Dr. Inita Capasio, good morning. Dr. Dan Ramirez, William Hasol, Noel Gula, Pia Luna, Anthony Glorio, o siyempre ako, kami kuyog yan, no? Love. Ano siya, correct ka na siya, Hello, good morning, Joel Ray Tecano. Wala mo sunod sa ROTC, bantay lang dyan ka, ha? Sure, shout out sa atong very own inahan, si Ma'am Chanda, Sir Samuel Romero, Kuya Regan, Kuya Jojo, Sir Roderick Leo. Miss you all, mwa, ingon si Yeng, Galing, Tubo, sige, magkita ba mo karong alumni homecoming sa December 14? Wow, correct, ano siya, Medyo, pasensya na mo ka, nagtiniil ko diri kay akong tingil sa electric pan bang, tiil, hangin, pag tanawang panuta, tanawang ugat, nanakyang kiang ang bayo to, correct, Hey, dili man ko di po mataas sa sinong ko grade horse. Di man mataas akong yuri kay man man ko grade alingatong, yo mga kuan, mga sambong, mga nasa pawala man sa kuan panuot ng jud unya ipahilot na ko ni. Ikaw po nung hilas mo kay ka. Very hilas mo kay ka. Gusto kag nindot og lawas. Pero sige kag kaon. Hilas kayo, di ba? Hello, Nadia Bustamante. Pasyat na, sir. Kay Carl Andre Kitay. Wow, ingon si Nadia Bustamante. Wow, good morning. Sir Lando, may panang uban Sir Lando kay napay academic excellence. ang ako Sir Lando no kay anemic excellence. Ay, awabuan ko bayot, di ba? Thank you for that. Hello, good morning, my buntag. Jalod ba? Kung motobo na jod ang imo ang pagpag, sir. Nagsige na lang jud ka o pangwakwak sa gabi Awa ice cream yummy. Jan Mel. Very much. Una. Okay, batasan Jan Mel. Bantay lang ka Jan Mel. Bantay ka tol. Ikaw jud unahon na kong wakwakon. Balik ka. Ang sarap po, tol. Bantay lang ka Jan Mel. Watch out ka lang. Ang sarap po, tol. Let's na mirisi talawag gaduka na sa office kailangan man gabi na late pong hardworking Easy. Hello Paige Mokal, good morning. Siyempre good morning Eric Sir Eric good morning atong head sa Paris Office Ma'am Normal Benueva at Lebronhas, good morning. May mapalula itong cashier, Mercy, Ate Beth, Ma'am Emma Santos. Wow, si Ma'am Pilis Sagoso, good morning ma'am. Atong college sister. Wow, Ninikakang, Rian Gakang, good morning ka na itong tanan. Siyempre, Ma'am Jolen Gonzalez, ito Medical Unit, happy morning ka na itong tanan yan lang. Wow, wala sa Dr. Limone, Tulipar Cross, good morning. Jalo Reo, good morning ka na itong tanan. Napadiri, wow. Gadaw ka kay sige magbilar. Ano ka talawag mata Ayaw lagi pala bigbilar. What? Dili baya ka tanod, magbilar-bilar pa din. Diba? Hello, good morning, tita. Ingon si Miss Chanda Escala. Hello, good morning. That's Southern City Colleges. Good morning. Dr. Milabel Nazario. Good morning, ma'am. Diba? Ang Dean sa college, ang Dean sa Department of Education and Liberal Arts. Wow, that's Adela. Diba? Siyempre, Dr. Calulio. Hello, sir.
Okay, alam na si sir na ko. Kay katong ano nila, katong party nila, ako man tuwing nag-MCWD. SEC Cares, di ba? Di ba? Kadyo sa kagiwa pa ko. Salamat to kay Skybox Coffee. I love the way she makes me smile, she makes me smile. It gives me chills, it makes me blush, it Mami gives Arjin, me ginawa ko Mami Arjin, murag nagkulang man ni Oy, gara man nga 3 weeks man gawa mo hatag, dapat tulong tani ka buo. Ay, feeling good. Hello! Namina daw si Rex Flames, ikaw Regas, ito'y naminaw na jud siya, di ba? What? Mga boys, oy, si Mana. Sigurado ba kayo? Ay, don't worry ko, ang katong, alam ko yung racket, magdala mo ko racket, upat na buo, kung siya, so mag-start na may ugma, sa mong lawn tennis nga, improvise ang net na mo. Boys, may istorya pa ko on air. Easy. Og ang mga sor, White Claro family. Ano? Ruben. O mga sor, White Claro family. si katawa siya. Joke lang. Hoy mga sor family sa pasunang ka to ninyo, no? Huy. Kini si pasunang ka, no? Sa may motor di ayo. Hello, good morning. Labi na siyang anak, no? Kayo, okay, joke ko na siya. Hello! Pa-shout out din tita sa tanang SEC athletes. Congratulations kay sila tanan mo represent sa regional Prisaha sa Dipolog. Wow! Congratulations! Sa Southern City Colleges athletes and coaches. Wow, good luck! Diba? Pwede may makuyog kami ni Rega. Sir, kalulyo nga. T-shirt lang mo. Large ko kabuhog. Wow, si Meds Luam. Happy morning. Diba? Wow. Kadaga na tagmag. No. Mas mayo dyan ng mas nagapag mag-live ko sa kong nagampad dyan ko. Hala! Mabot alas ni Jaw ni Ben. Bakit na dyan ni? Diba? Very much! Mana ka mga ayong patagay gumay-gugma. Uy, gumay-gumay. Mapay inyong igugmaon. Mapay inyong igugmaon ka ng safeguard. Ang safeguard kay iwas sakit. Safeguard, iwas sakit. Easy. Hoy, di ba ka lang ingon ka ng usayno ka ng mga kuan ha? Uy, di ka pata niya. Namingon nga, namingon ba nga kuan ba ka lang? Uy, ikaw no, wadyo kay sa kuan nga tawhan na ka, you are bad example. Di ba no? Uy, dito mo na, uy. Dili po ka kaingon nga walay pulos. Nga walay pulos na mga tao nga ba, uy, Ginoo ko, Dili po kaingon sila no, watay pulos, kay gamiton man ta as bad example. Wow! Ala! Very good! Nanata, large to kabok natay SEC, di ba? Di ba? Tagaan ta ni Miss Chanda Escala, di ba? Stay lang ha, stay beauty and healthy lang. Ay tulo day miss kay mangayo daw sa among Very much. O XL ya XL. Thank you. Pero Miss Chanda Escala, mas nindot og t-shirt og jacket, nindot ang mas gwapo pa kay Sotso. Very much. Reklaman, di ba? Si Janet Tibidad, good morning. Si CDC, hello, good morning, di ba? Ay, bulirit na kung baba, oy. Maunang uban diha, dili magniwang. What? Dili jud mo mamayat.
Sigurado ba kayo? Oh, tinuod na. Di dyan mo magniwang kay ultimo sa inyong damgo, kakaon mo. Ay, ano wala? Easy. You hurt me a lot. Ultimong damgo, kakaon mo na. Dili ka magniwang. O, di ba? Hello, siyempre, ato sa mga gwapo, ato mga drivers, si Balome, si Sebastian, si Dondon, si Jula, good morning, Real Jar, good morning. Oh, siyempre, ni Vincent, ni Jobin, wow, Mami Tilly, si Toy, good morning, Andrea Shin, di mga sisters family, good morning. Peace from Flores, si Aljar, happy morning, Dasada Convenience sa Ricondo, and Ate Bit Fire and family, good morning. Oh, wow. Mother's Dahay, Jorday, good morning. Ate Bit Marila, Bisang Dahay, wow. Mami, Dana po, Delvin Apaw, Mandel Maria Chong, si Makoy, happy morning. At ito masukin na sa Kalina. Oh, di ba? O, naglaminaw, sa Visoria. Oh, sa Batangan, happy morning. Ganun talang, o, sa Camp Abindan, sa Merced, happy morning. Mga tulong ilang family diyan sa Mampang, Ate Mercy Lombana, good morning. Si Tarjib Gad, wow, mga Kanindot family, wow, Mambiki, Tony, and Gamay, happy morning. Ato mga suki, wow, aroy, ang kubayot na siya, Okay ka lang to. Hindi na ko okay, muna magkutsapan ako din na siya, mukanta ba ko? Ano, bunganga ka dyan? Ay, mukanta. Oh, siyempre na siya. So, sa akong FB, ha, acapella radyo yung makuha na. O, di ba, correct, Pagklaro ka. O, di ba, Gwapuhang manager, mura, asa pa dulong, mas, naka. Hello, good morning, Mami Umar. Ma'am Dana Alian, happy morning, all my family. Hello, Joss! Good morning, Merry Christmas! Happy morning lang, Jogo ko. No way! Oh my God, ano pa sila, Bahala daw walay kwarta, basta importante, kwartahan ka sa ilang pananaw. Good morning, Aling Isay. Good morning. Si Kia and Kamar Abdurrajak. Happy morning ka na ito. Magkanta sa team song na to kay Mandy. Team song na to. Ano yan na? Diba? Para nindot sa kayo. Okay, so acapella na to ninyo sa akong sa akong FB page. Yay! Acapella na to ninyo magkuhan na. Kung ang inyong kinabuhi na puno sa problema ni ay tambag ko higala, siguradong makauyon ka sa adlaw nga tanan matagbuntag kanunaya paminaw sa programa ni Landong Bisaya. Ditikon ka karon yung adlaw sa mga komedya ug awit nga among idalit. Gitikon ka karon yung adlaw sa mga komedya ug awit nga among idalit. Mga mister, mga misis, mga lulog, mga lula, mga inday, mga undok, mga biyudog, mga biyuda, mga driver o konduktor, pasahero o tindera. Lingawon ko kamong tan, gitikon sa makadaghan. Gitikon ka karon yung adlaw sa mga komedya ug awit nga among idalit. Gitikon ka karon yung adlaw sa mga komedya ug awit nga among idalit. Si Mr. gisapot sa iyahang pagmata kay wa pa makaluto ang iyahang asawa. Matud pa ni Mrs. Mr. ayaw kabala ko paminaw sa programa ni Landong Bisaya. Gitikon ka
karon yung adlaw sa mga komedya ug awit nga among idalit gitik-gitikon ka karon yung adlaw sa mga komedya ug awit nga among idalit gitik-gitikon ka karon yung adlaw sa mga komedya ug awit nga among idalit gitik-gitikon ka karon yung adlaw sa mga komedya ug awit nga among idalit sa mga komedya ug awit nga among idalit. Amelo ka sa mulimo! Magkinabuhi o, diba? Yes! So, unya po ang among opening rin sa among CMS Festival pada 2024 Panya mo so nami athletic dance competition. Wow. Ano mo? Siyempre so mag-start no. So nag-start na mo mga dula, di ba? Enjoy. Let's enjoy. I hope nga siyempre the activity sa mga estudyante, I hope nga it will develop, di ba? Sportsmanship, teamwork, unity, di ba? Manay na respect the rights of others. Manay katuna na to as we learn po. Di ba? As we learn sa physical education. Wow! Lalaban tayo! Mag-develop na sa individual, sa kitantanan, di ba? Physically, mentally, emotionally, di ba? Socially. Very much! As well as spiritually, di ba? Kaya ang tanan, ato man ang ihatag, atong mag-ampog ta sa Ginoo na manay pinakanindot ko, di ba? Di ba? Okay kayo, di ba? Wala ba tayo kalimtan, no? Atong mga soke, basta ingat yan lang, basta text na, wow! Si JD Begang di ay, si Yeng Ventura Kanukutan, happy morning, Adelina Molina di Asaluyahan, mga vulcanizing shop, barber shop, di ba? Wow! Mga flower shop, di ba? O, siyempre, mga punerarya, hello, happy morning, ganatong ganan. O, grabe na ang atong mga soke diya nga higa-higa lang sa mga sementeryo. Happy morning kanatong tanan. Very much. Sabi ato pa nang i-greet sila para tabangan ta nila, di ba? O, sabi, wow. Hello, good morning. Di ba, Ma'am China Sky Noodleman. Alian. Late. Di ba, ano? Okay, Ma'am Jessica Blasco, Ma'am Dio Simbaon, good morning. Si Tantan, di ba? Kuya Darwin, Atiban Michael Darwin, happy morning ka na ito ganan, siyempre, di ba, si Lorraine, di ba, si Richie, Mother Gloria Trio, good morning, di ba, ay, pagkanino ito kayo sa itong, alam mo, mga po ito kalas Jess, ani, mabuang ko bayot na nasa. Very much! Ice cream yummy. Ice cream good. Mas lami yung matcha. Yelling there. Di ba? Matcha. Skybox coffee. Monday karon. Huwag yun ko na giandam si Uncle Ruben. Para sa atong parang nindot kayo atong Lunes. Di ba? Atong start the day. With full of blessings without stress and distress. Huwag wala mo sa stock na to. Di ba? Nga. Healthy kayo ta. Di ba? Manay pinakanindot yun. Mag-start to the day until Friday, until forever. Di ba? Siyempre. Tune in na dyan ta sa Marino no sa pinakakusog na nagakusog na dyan istasyon. Dili sa ato masok sa CI yan sa may Olotanga o sa Malangas. Happy morning ka ito na Lola ang Coruben. Ato nang ilamba, ibunan, ilabyog. Diba? Ang mga sumisang ganam natin kung panahon na. Wow. Syagit ako mga anak. Shy, Bright ko Josh. ICN Tantan. Regine.
Da. Dagan-dagan lagi ka. Kujawan lagi ka. Dagan-dagan lagi ka. Nasa Boom! Hello, good morning. May buntag. O di ba ni Chris Santos. O ni Lester Salvo. Ang Mr. CME. O di ba? Shout out. Ingon si Kuya Regan si Toy. Wow, bunggan. Hello, Sir Carlo Magno. O di ba? Good morning. O di ba? Wa na minaw ay, bantay ka ro, nigara ka niyan siya. Bantay ka tol. Ay nagbalik diri ha. Sir Carlo. Oy, why snack? Niyan. Wa minaw ha. Di ba? Ay. Usay ba kay mahimot pugos akong kagalingon ba? Di ba? Di ba? Nabi usay nga ka naman ako sa galingon, makatawa ka mo na ako sa galingon ba? Kay buang-buang man siguro ka kita wala dito. Tulo na kong sipunay gara pun mo kuyawan tanin nyo dahil. Sepe ana ngato ka pala nga adlaw Nobyembre 8, 2024 di ba? Aroy. Lame kayo. Tanawa mo katawa lang ko ako ng isa, di ba? Di ba? Di ba na siya ingon sila giatot mas ganing giatot ni Sir Lando oy ingon sila kita maday gyud bahala sa atong kinabuhi abi kog si Batman. Mayon maguselagon nga bahala na si Batman di man day giatot kita maday bahala sa atong kinabuhi kay ko si Batman. Nato man po di ba manang ikapot paningkamot oy kani paningkamot ay pagsalig anang ayaw pagsalig anang ko ano nga nasa Facebook ba nasa Facebook magkapira ka bukas claim it mura magtala-tala oy gara po ka. Napoy nagyaw-yaw diri ako nya na kay mo tantang gara pun mo. Mao na magkuros kom sa ta. Mao na nagvideo Ares. Hoy karong alis so karong alawas na imong movements karong nagsuggest ni mga alis no nga will be individuals on mga alis karong energetic and outgoing karon. So wherever you go whatever will be wherever you go whatever will be ay gino ko it's a song na sa di ba So you will experience happiness karon nag-summit karong adlaw sa imong mag-alis no ay gano ko na kay mga troubles karon sa imong relasyon karon aris so ang imong partner karon may express aggressive behavior karon towards you nga medyo dili kaayo unhealthy wow banta so make it clear na lang that your boundaries are to be respected lang kung ay mga miscommunications so kung so ipaminyo na lang para Mrs. Communication you must talk with your partner karon adlaw sa imong karga ba nimo karon. Hoy karong aris no, medyo karong adlaw na kay mga folks nga are hunt for a new job karong adlaw aris. So you have some good luck karong adlaw. So ikaw lang careful lang ka. You have to must carefully evaluate each offer lang to weed out mga suspicious ones para walay problema. So kung lang kay may interview karon, Ginoo ko, ayaw ihatag imong number. Kuha ang number sa nag-interview, ikaw tawag nila kung madawat magka. Para walay problema. Wala sa mga aris, no? Karong aris members of wala prevention karon is always better than finding a cure. Hence, you will need to undergo a health check-up karong adlaw aris. Kay may cause you some extra stress karong adlaw ha? Sa imong financial karon. Aris mga nito ma-receive kag unexpected windfall karon. Bisag si Pipito karon sunod ang sunod ang bagyo 8 na Pipito 8 na kapito man 8 siyam na po so this could be an inheritance from a distant relative karon or income from a past investment lang so ana kay mga swerte karon wow bungga magka-aris. Hoy Taurus
May karong Taurus, take pride of your stalwart nature karong Taurus, ha? So, ikaw yun, you are stable and conservative in your ideals karong Taurus. So, however, pero, this could also mean that you are resistant to change, even if it's a crucial for your success. Wow, pala masang gumakaroon. Ay, Ginoo ko, you must not ignore karon. Ginoo ko si Taurus, ay, ignore atong superstar, Nora, ignore. So, ayaw i-ignore karon mga any red flags karon that is found out to you about your party karon alawa. So, para alawa, you have to listen your intuition karon and watch out for signs that your partner will be untrustworthy karon. So if you can, so lean on na lang to your friends and family to offer support. Para mo karag na ba mo karon? Kanang imong mga Taurus karon, mga individuals karon, you feel frustrated karon with your work project karon alawa Taurus. So na mga daghang karon mabutang mga things going wrong. And so they are out of your control. So resultani, your productivity levels may drop karong adlaw. So inaot pa ta, if you feel that you are not being given your due, speak to your superiors about this. Para sa imong palawas mo karon today, you're a sound health karon and abundance of energy mo makahatag nimo to cope up with a hectic schedule mo karon Taurus. So however, pero sa pagkano pa ay ero dahil na pero you'll also need to take some time off para to recuperate afterward. Para sa imong pinansa karon. So in regards of your savings karon Taurus, no? Need to find ways to diversify them. Karon alawa, look at as many different investment karon plans as you can. Wow, bungka. With some careful planning lang, so you can double your amount for income to receive now. Wow, bungga tong sa imong ipangbuhat. Wow, bungga man. Gemini. Gemini. Gemini ko. Panasay, Ginoo ko ikaw no. You've been feeling karon og trouble for as long as your mga couple days karon, and today you are prepared to adopt a more proactive strategy karon sa mga issue karon ala. So you need to dig deep, Gemini, to see precisely where the roots of an issue like kung asa dyan ang mga issue gikan imo dyan lang pagkaugkayon ug usam na kalawma la sige ikaw na lang usada overtime na lang ka bala ay maglabot-abot kay busy mi sa among palaro. para sa imong gumagano Gemini no anay mga tension karon between you and your partner karon to accomplish me amount of during the first half of the day. However, pero with love and patience patient things karon will eventually start to ease out lang. So na harmony and closeness lang will win and the day will end up in a high note. Wow, bungga. Para sa mong career na ba ni mo karon at Gemini? The day karon an exceptional start of Gemini karon. So you will be offered karon an advancement or an exciting new task karon. Samtang more fortunate ones nga makuha nimo in magnificent proposals for a new position. Wow! So kanang imong diligent effort karon o kana miss man ka diligent diligan diliba mana makayel possible result karong adlaw wa bungga para sa imong palawas mo karon. So na kay viral cold karon in favor manay pag-apekta sa imong health karong adlaw Gemini. However, pero you should avoid taking over-the-counter medicines or antibiotics. Antibiotics kanang mga bayot, antibiotics. Correct. So, kung ano ito ka, pahulay lang, rest and unwinding can go far by aiding your well-being lang, Gemini. Sa imong pinansa kanon, it's an extraordinary kanon, a lot to develop sa imong business idea kanon, Gemini. And you should zero is on the Thursday, well, long-haul ni mo ventures may end up being productive. So, ikaw being, you may likewise also wish to strengthen sa imong contacts with affluent people lang. So, be meticulous lang in your planning and is strategy as well. All well will turn out to be well. Wow, ginawa ko. Uy, cancer. Cancer. Dili kang ma'am, dili sa estudyante, dili cancer lang ko. Uy, cancer, being a water sign karon cancer, no? It's not for a mission of maturity for its members karon. However, pero iro lang gihapon, these folks may end up by taking or more. So today, ang kanimang kasang refrain from performing impulsive actions, in your relationship lang. Diba? Sa imong kung magkaroon, ginawa ko karon mga kansa karon, shall brighten up the lives of their beloved. Wow! So through a small gesture karon of love and kindness, so
excuse me, will have won your lover's heart. Wow, Ginoo ko. So, okay lang imong gug magkaroon. Para sa imong karagdaman na magkaroon. Cancer may aim to be good team players kanong adlaw. So, ang imong company, may value your involvement in a group undertakings karon. More than personal achievements. So, if you get left out of major decisions kanong adlaw, be proactive lang jud ka in broaching this subject with your superiors. So ipakita na nimo ang imong initiative to take or more response karong adlaw. Para sa imong pangalawas mo karon. Ikaw Cancer, no, you're encouraged to have a health check-up karong adlaw. So na kay mga early detection karong on illness can prevent future trouble lang. So na mga element can turn serious if not dealt with soon. Bantay-bantay ka, sa imong i-modify lang imong diet and lifestyle to suit your new health requirements. So, if you act now, so there will likely be no cause for stress. So, isda lang, dili no cause, isda. O kanang no cause, o kanang squid ba, kanang squid, o diba, o. Kanang ka ba nasa sa fly, butterfly. Para sa imong financial karon, so not let minor financial setback upset nimo kanang adlaw ha. Kay kani mga Cancer karon, they will focus on working on their goals. Wow, di ba? Oo. Bantay-bantay consider if you give anyone financial balibas kanang adlaw, so absolute sure that is accurate para wala. So engage lang in mga knowledgeable conversation with investment expert you met. Oh, wow. Happy lang. So man atong first set sa atong kapalala kanang adlaw si Aries Gemini, Taurus o si Cancer ng set na mapas mo. Kaya nga no, sila ang unang nito o. Ginawa ko, mabuang ko ba yun? Kuyawan. Ay, ang ganun ko na pa ko'y wig. Sa manag-ingon diya, ala, sige na. O, diba na, o. Murag ikuha niya, gibunyagan pa na siya, o. Hoy, Ninong! O, Ninong og Ninang! O saman, yaga-yaga na itong bunyaga, dili ha. Hapit na biya Pasko, Ninong, Ninang. Oh, dili ito yayaga ang bunyag, Ninang. Kwanto, pare ito nagbunyaga, ito yaga-yaga. O saman, Ninang. Oh, magdula tayo ka Pasko, tago-taguan. Sige ha. Okay, tago. Mag-count ko. 1, 2, 3, 4. Napo dire Sir Lando, nag-try jud ko Sir Lando nga muos-os akong timbang. Nya, ang pagkaon dili ganahan oy. Napo dire oh. Hala inalag ko sa ampingi jud ko. Ampingi jog ko mintas buang-buang pa ko nimo. Buang na buang pa ko nimo kay hapit tabi ako maayo, bantay ka. Hoy, kamo po diha. Hinay-hinay na tag-delete sa atong mga ipang-add sa hinay-hinay na tag-delete sa atong ipang-add to cart ha. Kay mahuman na lang to, yuga pa to ma-check out. Pa-enjoy mo lang po no? Sa Lazada, sa Shopee, pag-add to cart, ha? 1 year na lang, wadyo, ma-check out, oy, ha? Delete mo, may pa si Ruben, kay tag 3,000, 1,500, ay, feeling. Grabe. Si Ruben ba, mag-order, dito mo order, tag 500, oy, Tagklaro ka. Grabe kay mo, Mami Arjen, grabe kay mo order si Ruben, Tapoy naman ako! Damo na ko stress ko! Antay ka, tol. Kami ganini. Tanawa ha, kami ganini, Sir Dahay. Magkano ganini mukha? 500, 100 lang. Pero si Robin, gano'n ko, tag 1,500, 2,000, mga unsa man ni si... Gano'n ko, amot lang, Mami Arjen, oy. Galing mo, anak. Ayaw, diba? Namo. Diyan si Auntie Chanda, kana ko. Ari ka sa istasyon, di ba dagang panaguan? Dagang panaguan si Papa Jones. Okay. Ay, feeling.
uban ka to sa stock room sa Marino. Ang mutuo, pas mo. Ay, kiling. Oh, siyempre, sige na, ako na nila. Ang tagatol. Oh! Buang ko ba yun? Oh, sige na, ako na ito ng ilamba, oh. Labi na ito, ma. So, okay, no? Kaya kapag sa mga sige, nindot kayo nga mo. Nindot kayo, no? Di ba, oh? Hala, sakit ako mga anak. Oh, Regine! Ang Tunog Marino live broadcasting from ZSCMST campus sa Zamboanga City. News, music, and entertainment. 106.7 Marino News FM. Marino News FM. Sisi na. Ice cream, sugar, delicious strawberry. Ice cream yan eh. Hello, Tibale Lutelios. Good morning, sir. Siyempre, ni Tony Doblado. Hello, good morning. So on. Morning, Amping. Pirmi mo dihan. God bless. Diyan sa Barangay Zone 1. So good, Southern Leyte. Wow. Oh, diba? So, kanang kanang gusto kay ka magtipid Sir Lando, no? Di ba? Kanang gusto ka kay magtipid Sir, pero ang imong tiyan di mo sugot. Oh, mao dyan na inyong kanon, oh. Mga utang na lang dyan ang naghatag na tugkusog karong adlaw. Oh. Aron dili ka mo surrender. Oh, siyempre na itong second set sa tagumplang ng adlaw. Wow. Happy lang, Jud. Correct, oh. Uy, tinuod na siya. Oh. Mga utang what? Mga utang na dyan itong kuan nga. Dili ta mo surrender. Naman na trabaho. Bisag kikapoy. Kay palahubog man. Oh. Kung saan punta ako sa pag-undag hubog, tagaan man sa tatunulan man sa taoy. Oh, labi dili ka kabalo mo balibad, o Ginoo ko mabuang ko bayot. Sige, hala sige, tagay oy. Oh. Di ba Leo, no? Di ba alam mo magkay. Ang pag-refuse pod, pangit man sad na, di ba? Oh. Hoy Leo, Leo katungod sa imong personal karon like yours Leo. So you command respect kanang adlaw ang attention wherever you go, ha? So kanang adlaw you shall overflow with confidence and self-love. Wa bungga. Para sa imong gumag kanang Leo, no? In mga Leo da individuals and their partner kanang we love to work on para ma-cultivate yung pagsalig, more trust in your relationship. So karong adlaw no na mga dili kayo mga miscommunication karon o sa kulang sa pagsalig sa diwa. So mao na maka-lead niyo to a major conflict, squabble, wala sa squabble. Sa Miss Leo oy. Kanaman ang mga letters may iforma it na mga scramble. So it only get worse if you don't work on your relationship karon adlaw pati-pati sa iskola. Para sa imong karagdabaw nimo karon, wala karagdabaw nimo karon Leo, no? Kanang mga professional nga Leo karon may be subjected to some intel karon criticism karong adlaw. Oh, criticism katikisim nito sa simbahan criticism. So if the same constructive lang to you, try to incorporate lang these changes lang. So being overly sensitive kanong adlaw, so won't carry favors for you. So remember that the suggestions are not meant to be taken personally. O manama, nindot ang mga kuhan nga, constructive lang Diyo, diba? Para sa mga palawa sa unang Leo, take up yoga lang ang meditation kanong adlaw Leo, ha? So it may very beneficial mo kanong adlaw. Manay makatama to help you build your mental health and peace of mind. O diba? Ang peace of mind. Nagunahon na kag isda, peace of mind. So, kung na kayo mga dietary issues karon, so consider changing your diet lang para walay problema. Para sa imong pinansyal karon, Leo. So, kung na doon with some wonderful luck karon, labi na sa mga pinansyal karon adlaw, ha? Sa kanang imong kalisyon, your risk investment karon, endeavors could bear, manay magka-bear of great fruit karon adlaw. So, I make
kay kung ano nga proper transaction karong adlaw, it will do very well. Super well, no well, well. Virgo, di ba? Oy, Virgo, medyo busy ka ng alawa, Virgo, ha? You will be see. Makita mo ko mga various project karon and chores accumulating ka daw. Even though you'll be making an honest effort para mahuman na each one of your responsibilities on the schedule. So, nalay mga odds karon, you will linger behind today. O, syempre, this can offer to mount some pressure lang, John. Pero sa imong gugma karon, kanang imong work commitments karon, Virgo, can keep you away from your party karon adlaw. However, Virgo, pero so you set aside some quality time para to communicate the love you have in your heart. Wow. So, ang imong partner karon has been needing consideration and solace from you lately. Wow, bongga. Sa imong karagdaman na makaron, you've been working hard to forge a strong band karong alawa. Bantay ka, ha? So today, your efforts will finally bear fruit lang. So even be acknowledged of being great help with uncommon present lawa, bongga. Para sa imong palawas na makaroon, Virgo, you really wanted to get in shape, magpa-shape ka, kay imong dako nagagbilbil ka na. So but your sincere goals are being delayed by your laziness. Tapulan kay ka, ganam na ka magniwang, tapulan kay kang dako, di ba? So you have to utilize the day's energy to get back on the track and begin following your exercise routine lang. Virgo, ha? Utilize. Para sa imong financial karon, you have put resources karon in the land property karon a couple of years back. So na yung mga current values karon, the equivalent may not be worthwhile. One. Batay ka. However, pero it doesn't imply that all investment are awful. Di ba? Puno na, awful. Di ba? Awful. Di ba? Imo nang i-opos. So keep on charting lang the appropriate options and put your excess cash in an essential domain lang, bongga. Uy, Libra, ganun Libra ka na Libra, no? Medyo ni Mayo, ganun Libra, no? Ganun adlaw, medyo ang imong instinct is solid now, Libra. And will be offering your decent guidance whatever you do. Sigurado ba kayo? Bisag mag-atubang pag mga challenges, challenges ka ng Bisaya, di kayo. Bisag atubang pag mga challenges ka ng adlaw, so keep patient lang, ha? Keep patient lang, John Libra. Sa imong gugma ka ng Libra, no? Ang imong loved one karon is probably going to be under immense pressure ka na adlaw, Libra. So make sure lang you extend all your support and assistance. Para dili sila ma-disappoint karon when things go wrong. Wow, bongga. Paano sa imong karagdaman naman karon? You will hit the target karong adlaw, Libra. So your eyes are correctly set on the goal karon, and you'll make sure that everything you do, whatever you do, wherever you go, kanta na ni Bruno Mars. Everything you do is appropriate and effective. So just be patient lang. Kung naay mga pagsulay, challenges karon occur with regards on your setting area karon. Wow, bongga. Okay lang. Para sa imong palawas karon, Libra. Think about the supporting, diba? You have to think about supporting your brain karon adlaw as opposed to your body. So dapat you have to commit 15 minutes lang of the day to ruminate and meditate lang. So after the day's work is over, Libra, unwind. Select lang some sports and physical activity karon. Kay maunay mag-serve as to nourish your mental stamina. Sa imong pinagsa karon, try lang na to purchase vehicle karon adlaw, ha? Ayaw, John, ayaw. So it's not an auspicious time and can cause some mga hindrances and stresses sa imong kinabuhi. Di ba? Ayaw din pa taka-taka. Di ba? So there will be likewise be odds of a mishap karon, Libra. So as wise it is wise of you to save your money today and let it grow in the bank. Di ba? No way. Oh my God. Sige. So kung di ka, ato lang ka sa power bank, hindi magawin. Scorpio, kadang adlaw will be quiet and kalma-kalma lang. A much needed reprieve lang after a hectic schedule of this week lang. So enjoy the goodwill kanyo. You're blessed with today and soak up with the positive energy. Wow!
So, spending time with your favorite people can brighten your mood even further. Wow, bungga. Sa imong gugma, Scorpio karon, ang imong significant other will need your support and encouragement karong adlaw. So, it is an ideal opportunity karon to strengthen your unequivocal karon. Oh, wow. Equivocal mo volcano man. Volcano man. Oy, mayon volcano. Unequivocal love karon and uphold and not reprimand your partner. So, you need to set aside lang your petty issues karon and complaints. So, ayaw sa kumli-kumli da. Follow na lang. Follow the leader. Follow the leader. Ipit. Wala sa imong kalgaman mo karon. Time to zero sa imong abilidad karon, Scorpio. So, ayaw lang kaka-stress karon over your shortcomings karon adlaw. Okay? This is a period of triumph for you. So, you are firm and unfaltering with your technique karon. And, syempre, incredibly exact with your words now. So, diba? So, know about lang. You have to know about individuals karon who are zealous of your prosperity. Wow. Merry Christmas and have a prosperity New Year. Para sa imong palawas sa mga Scorpio. You have a high energy kanang adlaw. Manihata ka nimong enthusiastic and a lively disposition ng Scorpio. So kanang adlaw is an incredible day to return your practice routine. After a short time of sluggishness. So, di ba? So it's minor ba diba, Frank? Sluggishness gano. Kung yung sagisot din na maong, sluggishness. Diba, quite frantic to be back on the track on adlaw. So, intake a healthy diet to ensure your good stamina. Para sa mo pinasa ka no, Scorpio? Yung Scorpio who are involved in an endeavor kanon is related to foreign clients kanon adlaw. Today, ma-procure great benefits kanon due to tact and negotiation skills mo. So, diba, it might be ideal to not invest in schemes that are risky. Ayaw na. Or can endanger your financial status. So, dapat ikaw be wise and tune in lang to your instinct for any guidance. So, manaw na itong second set. So, parang adlaw, si Leo, si Virgo, si Libra, si Scorpio. Ang ikadawang set na mapas mo. Diba? Okay nga no, sila. Ang unang ikadawang nito sa atong kapalaran karong adlaw. O ganong nito Meresi. Diba, nang kinabuhi. Aray. Napo diri na gwapa kaayo daw. Pero mag-unsa man ang magandang dress. Kung imong naong stressed. Diba? Mag-unsa man ang langit. Mag-unsa man ang langit kung nag-una nimo ang mga pangit. Wala ka na sa na. Pinag ginawa ko mabalas 12 kadali ba, oy? Daga sa oras. Hala, syagit na ko mga anak. Nag-auna, naglagi ka na sila. Asa mga auna sa President ng Fast Food. Hala, syagit do. Regine. 106.7 Marino News FM. Marino News FM. Sisi na. Ice cream nga kami. Ice cream good. Hello, good morning. May buntag ni Benjo. Wow, good morning. Benjo, nagugtiyan. Hi. Kuya Juan, di ba na sige na And hello, good morning. Salam Sir Lando. Pag-great shout out to Doktora Almariza Kalinggalan and Kagawad Benjamin Kalinggalan sa San Jose, Goso. Hello, ma'am. Hello, dog. Good morning, maing buntag. Diya sa San Jose, Goso. Ay, naminaw diya sila. Nalakay number na ko, dog. Diba? May buntag diya. Ni Kagawad Benjamin Kalinggalan o ni Doktora Almariza Kalinggalan diya sa San Jose, Goso. Wow, ang tanang mga lumulupyo diya sa San Jose, Goso. Happy morning kanatong tanan. Remember ha? Ay malimot na pala sila
ang tinuod nga palahubog mo duty dyan na bisag pagkaugma bisag hangover mo duty dyan na. Tinuod dyan na. Dili ka palahubog kung dili ka mo duty pagkaugma. Ang sabihan na natong third set sa atong kapalagarawan dawa. Di ba? Tinuod no. Di ba tinuod kaya na? Ang tinuod nga palahubog mo duty dyan na bisag Lunes. Correct. Wala na gwapo. Charot na dyan. Sudahan mo na ito. Ay, ginoo ko. Kuyawan. Yes. Anin mo ang kaswitan, Sir Lando, kung hanggang kaibigan lang. Kuyawan. Sa kuray, kapi-happy lang. Uy, asa na tong kuan. Ay, mo pinuangin taon. Kuyawan ka ni mo. Bunga nga ta dyan. Gini, ingara po ni si Kuan. Yung Kuan din. Nasa baan ka ni si Kuan. Pagklaro ka. Sagittarius, di ba? Hoy, Sagittarius, you are so, you are solely responsible karon for your state of mind karong adlaw. So, na yung mga gamay butang karon, little things can trigger despair. Madisperado ka or you may experience a more joyful time. So, ingam nga what you make of the day karon and how you wish unsa imong wish to express your sentiments. Magdetermine na ug unsa imong mood karong adlaw. So, okay ba mood? Bad mood, good mood, imod mood, bahala na ka diha. May labot nimo. Para sa gumagkaroon sa Secretary Joe. Hoy, kinuko, you're looking for ideal partner karon. So, have a good day on your love front karon. So, you may attract somebody karon fascinating with your charm and confidence. Wow! So, mingle with your friends today and go out with them. So, you might cross paths. Diba? Pat manihero. Special somewhat karon adlaw. Ginoo ko. Kung ang mga secretaries kanasa na yung mga relasyon karon, expect some sparks to fly. Wow. So kung wala sparks kani, ato ka sa welding shop, nadang sparks dito. Para sa imong karon mo karon, your brain karon, secretary karon will be overflowing with a ton of awesome thoughts karon dawa. Secretary, but will be excessively hard for you to monitor each one of them. What? So, pinaka-nindot nga choice na would be to note them down and begin imo nang investigating them individually. Wow, bungga. Para sa imong panglawas ka, Secretarios, no? You need to change your eating habits ka, no, Secretarios, ha? Dapat you have to maintain your strategic distance from junk foods. Sweet dishes. Bantay juga. Kaya you've been thinking to turn into a vegan karon, today is the day to take first towards a slow transition lang. Para pag in mga and syempre, also opt for a detox diet plan. Wow. Detox, kanang dili ka mo istorya, detox. Di ka mo. Para sa imong pinansal karon, one hand in the bush is better than two today. Diba? So along this line, settle down a little acquisition kanong karalawa, Secretarios. So na yung mga individuals karon involved some sort of business nga medyo are not encouraged to purchase huge ventures. So ay palabi gasto. Ay sali ko ato. So labi lang na yung mga auction sale ay palabi in town. Oy, ganun, Capricorn, Capricorn, extremely guys, about sa imong task kanong lawa. So you are probably going to full energy and vigor kanong lawa, and your drive to excel in each of your project. Project will earn you both recognition and fame lang. Para sa imong gugma karon. It's been quite a while since you and your partner made some great memories together, Capricorn. So squeeze out some time today from your busy schedule lang to spend with your beloved. So plan an outing lang para nindot kayo, to enjoy each other's company. Para sa imong kargawan mo karon. While you realize how to let you down your hair and a great time karong adlaw. So you're today to focus sa imong trabaho karon. So even though what you are doing presently doesn't demand such a lot of significance lang. So, you are surprisingly devoted disposition to get things completed. Schedule ka ng alawa, Capricorn. Para sa imong panglawas ni Makaron, you are in a playful mood ka ng adlaw, Capricorn, ha?
and this will lift your confidence. Manay mga reflected in your work you do. So dapat you have to increase your efforts to take better care of your health. Diba? Wow! So a body or a fitness trainer lang can greatly push you today para mag-focus ka and work hard to attain sa imong fitness goals. Sa imong financial Capricorn, today is a breather for you, Capricorn. Wow! I'm striving hard to ensure financial stability and success sa inyong business venture karon. So we enjoyed plenty of challenges in the last couple of days, Capricorn, and now it's time to cherish the reward for the same. Wow, bungga Capricorn. Capricorn di ay. Aquarius! Diba? Okay, so Aquarius, be kind to yourself, be kind to your shadow. Kalain ba ni Oy? Be kind to yourself today. Diba? Manay na, be kind to your shadow. So you're being probably pulled out in a whole lot of different directions karon and can feel like a mess. But remember, this is all temporary lang. So give yourself space lang to deal with any agitating relationship matters that may spring up. Okay, sa imong kung magkaroon, amidst wanting to enjoy, gusto na mga to comfort of your fantasy karon, the present full of the moon karon sa mga asa karon will go light up your sensual intimacy karon, cohabitations, joint coordinated efforts, o sa imong perfect partner desires. Wow, bunggaman ko, Aquarius! Huwag makayuyap, di ko walang ka. Sa imong karon karon, you are in talks with a special below karon, and he or she has been attempting to persuade you to join their company or organization, Aquarius. So today, you ought to do an intensive investigation lang of the advantages and disadvantages of leaving your present job and joining some new which, syempre, might possibly work out. Depende na, you have to investigate lang. Anak siya, Aquarius. Para sa imong panglawas mo karon, diba? Wow! Today we have a minor respiratory affliction karon, indicate in the cards Aquarius karon. So try lang to avoid going out without a mask. Diba? So keep your surroundings clean and hygienic to avoid contact with dust and possibly mga allergens. Allergens. Para sa imong pinansa karon, Aquarius, there's a decent day to pamper yourself. Pamper, ha? Gamit ka pampers. So don't splurge without appropriate consideration. So if you face a determined challenge karon your experience karon, they will pay off well. Wow, bungga. Good luck. Uy, Pisces. Dali ni Pisces, kay kulang ka sa oras. May Pisces no can make you feel magulanong ka karong adlaw, Pisces. Kanay mga recent event karon that may dampen your spirit and saddle you with heavy regret karon. Bantay ka. It will be an uphill battle to get out of this emotional rut. Rat minus rat equals rat. Sa imong gumagano, Pisces, no? There will be some discord karon brewing in your relationship karon. Imong part karon completely out of sync today. So, dili mo synchronize karon sa imong partner. So, to remedy this, dapat kamo dalawa put your egos aside. Kanang inyong alam na. So, rather than squabble over petty difference karon. So, spend some quality time together. As you work together, discover your usual camaraderie. Sa imong financial, sa imong character mo karon. Kanang mapasa karon ni work and officer shall receive a small amount of bonus kanang adlaw. Bonus na ito kanong adawa. However, you may jump through many hopes karon to get a point of success lang. Kanong adawa, small and unpredictable lang setbacks may hamper your creative process lang. So, yun lang, Pisces. Para sa mong panglawas yung Pisces karon. Who find their health is a huge obstacle karon in their path to success karon. Despite sa mga discomfort karon ala Pisces, no, you may still manage to work. Undeterred. Wow! So, ang imong physical element karon will not break your spirit karon lawa. So, kung weak karon, if you feel weak karon, some rest lang. Tulog lang sa imong office, ikaw na batang isa, garap ka. Ilak lang, balik halata, mabidyohan. So, mga Pisces, tulog ko sa imong office, good, di ba?
Masakpan gali ka sa imong bossing na natulog. Inigsakpan ka. Inigmatay, panguros lang. Nagpray ko, sir. O, diba? Taga-tagang teknik. Anga, oy. Para sa imong pinasakan ng Pisces, no? You consult a financial expert to discuss their future stability. Ganun mo, ikaw ha, Pisces ha? At this time, karon, large and risky investment are ill-advised. Ayaw pa na. However, do keep an eye out of phenomenal investment plan. Ayaw pa na, walay problema sa mga komplikado decision sa imong finances. Diba? Ayaw dyan, imo to investigate, kung okay ba na o dili, para dili sayang ang imong kwarta. So, na nato kapalagan ng adlaw, o ito ka tambal, o di siya pwedeng gamitong tambal sa mga klase nga sakit. Because if symptoms persist, insult your doctor, get your card, your cash, and transaction slip. Wow, we are temporary unavailable karon. O, di ba nga naman? Kaya nga no, daghang mag-withdraw. You're not in good hands. Sa among horoscope. Kaya mapasumodon mo. Sumasakit mo? Ang among horoscope ay di gamot at hindi po pwedeng gamitin gamot. Saan sa mga klase ng sakit? Hala, ito na kaya ba? Nangaon na sila. Labi na sa barcode green reserve doon. Nangaon na sila. Dalang 0905389975. Ang friend lisyon, tilawin lang. Di ba? Naitin yung mga spice yung symbols. Ilan lang 0936404014. Syagit na, pak. Regine. Marino News FM. Ito ang Tunog Marino live broadcasting from ZSCMST Campus sa Zamboanga City. News, music, and entertainment. 106.7 Marino News FM. Marino News FM. Sisi na. The Lady Strawberry. Hello, ma'am. Hello, sir. Dali na, sir. All items are 60 pesos. Hello, sir. Natay mga eyeglasses. Natay... O diba? Kanang mulabay mo sa pueblo. Hello, ma'am. Hello, sir. Pasok na, sir. All items are 60 pesos. May eyeglass. May bayot pa diri sa loob. Ay, feeling good. May bayot ya. May bayot dito. Nadiri sa akong kauban sa PS, si Sir Benji Mahasol. Kayo, unyang gamiton, pero pa mag-record. Sa manay ko na itong pinakasikat nga singer diri, o diba? Sir Benji Mahasol. Papa Joms, apura! Pantay ka tol. May to, sir. May to, ma'am. Nata diri, ma'am. Tag 60 pesos. Eyeglass. Sandals. Tanang ay, feeling good. Dalawang beses na yan! Napay kalbo ni sir. Ay, feeling good. Hello sa atong hearing. Tayin ni siya. Kami tayani. Wow. 337 og 731. Wow! Congratulations! Okay, so ay magkalimot ha. Top 20 at 12 by Uncle Ruben Fajardo. Alauna, heart to heart of Papa Jones. Rakrakan sa Marino. Siyempre, opening na sa Mon Zesel Festival para 2024. Wow, bungga jud kaayo niya. O, diba? Opening niyang, Siyempre, salamat ang walang tayo oras. Salamat sa among broadcast operations supervisor. Wailain si Mr. Renato Sohor. So, among station manager. Wailain ang guwapito, buotan kong gihan. Mas sinabdanon kung ito siyang sabton po. Wailain si Dr. Reda Lentida. Siyempre, among broadcast technician. Wailain
si Mr. Ruben Cute Fajardo. So, kusay ko pwede po ko ng alawang sa Baskanginan. Pagkatawas kawan namin mula sa Sinalong Bisaya, The One. Okay, sa kong programa, katuknan, malaban ang gitik-gitik pasiaw. Nilandong Bisaya. Dito na sa sikat, nakagusong istasyon. Very much. Ang 106.7 Marino News FM. God bless us all. Mwah, mwah, chup, chup. Make some noise!